Ebyo no kuza kumanywa nibwo nyuma ya district ya Buhweju okushara ngo muntu owabire yatwire sente za government akazinyaga batamheza PDM abakazi n'eminyeto aba bashangira amazina gabo gari ya list yabo bazitwire kandi ubu batari kuzimanya niko kwesharinga kwetu ombita kuhango kureba government eriyo netuhuza sente z'abacara kandi zitarariri atube turyaho nsa kutunga sente za mado twara government netugambaho nito tukatunga sente za government twishizibwa kurya sente nkakambugu abacara tushabangu RDC otuyambe otuchondorezo wa CDO otherwise na RDC yabatakozereki situkuza koma tuzakuzabo kumukeraho kongantu mumanyangu RDC utwire naza kweshikora ki ekikwetaka ezabakazi ngwene tutorazitungiri tubire turyaho twayecurama barahango nagatubanze sente ngo tukuza kutunga sente za Paris modo abo kugira ngo tukariye sente zemyoga kandi tukuzumanya kareba ngo tukorfayinga batwiham twashitama konka hanyuma ya Paris development model kwija basindikire orukarara rwo kwereka ngo nubenda ababona baraganyirwa mu government batakafuna sente za Paris development model iminyeto tino bushasha bubwinye usanga government netubanza sente kandi zitararebire abana bayima yo kwika office ya RDC bashitamereho bamutegereza okugamba nawe umuhwezi wa RDC abwa Buhweju tumwebaze Godfrey Goodman hatahiro mu nshonga zabo nuko kweta CDO bashongoka okushobora ibintu mugambwa uzajwangire n'abafunere so ayabina handika byona kabanza so finally ushanga umuntu ataratwire sente kandi bamushanga list ukake na checking ndiyo nizitebekanisa kubanza niza RDC niza kumereza updated list sente zo tuzaratwirwe abizabeshime kugira ki kutwarwa abo kwa kutukozereho okuchondoza twashanga ngo sente zo enyingi zikatwagwa abakozi ba government zatwagwa abembezi ba government kabakansara n'abandi omuri bwa bitikire RDC amuragire kwahereza abakazi baruha iyo kwereka ngo tubatwire sente zona bagende batunga za PDM gashaka Sheikh Abdulatif.